ladaki wan man kesngiru ladai ban yo tulok ni yo be ladaki man ro ladai ban yo ni yo be katu kejing wan jong ki kam mentoi ero sumut bekin le kerahang tu le syong tu ban long ladak ni dan pisah ni ai tu lo ladam don pisah ladaki wan man kesngiru ni melaban la ye kinong tre ngam la ban ong kasaiso ni em tambaka executive committee kam sim re ban ong ba kejing wan jong ki di tang bakiwan maki ngin sim serius lingin le approach ke government bandawa ya ka ba share jongi le da kimban ro kata ka de ke kamram ko jongi ngali imat pi gini ki pra kitip ba ki don ki bro ki ban de budin te mar la jan pelak pisah ke state government maki kinwan be isa di sekausi kitip ya kata semang kita semang memasuki tip balajan laj pisah kigal awan penisa kemar ba bangin lej mangi baik mentang la lej mangi la ya pisah kata karena jangan ngala on the way ha pin lej pula kalek kali ko lek mangi ke komiti ke nilai ai nomor ngla ka di ulitar ngla submit ke government the government kadang pelak kekat badai ban pelak ke maki kila tip kita mentai mat ka jahaskan ya pisah no ki pen isu ban buan kata pisah ki kwa iya kata ka jinglong jongki ba sopat da ba de ki jongki ba sa ya pisah ya kata te kimla bandai ndai lada katu ke de ki snu thu ki jongki nong tre po ke council jungni ngimla ban ong tang ba de ki nong tre ki jongi ngila ban ban ki le ne ban ong ki 1% ya ta ti 1% kidan la ka jong ke jing snu thu dei tambah hak jing ya i jong ni kumbolong hi menta ngila ban ong ba kidan ni kinang tre jong council kiba pli ngimla ban penrem ya kini mar kidan kam ya kutulok kini banyak tulok ya regular dei taba kim ban ong hangiru kila ong henry ni la kat kamu kata kebuat jong ni henry kila bat ki ya slok bat ki BPP ke bikin sim kebuha ke kerteng jong BPP ban ai ke pressure ya ketip komiti ban pelak bisa kisim nak kata ka chan hak ke kerteng ban ai tu lok yaki kai ban ong bat makin ai ke jeng kersan ya ke pipi ta kata ngamnut ban kam lahir ban sanyo benai ndriu ku tam si benai kalau yang nak au major banu minor ngit ka share jong ni sya kadang bun tang ba namar ke state government kam jung pelak baro bar katuga ka pisah pola de konsai andai ke ka pelak kat kum ke jingdon pisah tementang expect ban yo kum tai kan riu kan yo kebalai bala proses tentaban pelak nam ya seneng ya da ya mangi temekir la yo mlong kum ta ban yo tang ki membar ki starnya don tang ki benai ni ai tang yaki yang iklam la badu mangi la talahi temba syangi serta jai tiam long ban la ma piti bi ki penak ya ong ki bam ki yang rim video sewam kata ketit cuma ngidan ki forest ngidan ki dum ka di council jangi ke babun kerhai ki dum ki jaka ta babun ba ladani benda kita kidan ikat tu kan ki bang la pan generate ya kan pan keempat tadi ekspor do ban la ado tampur ke ai ki nai dia keren ni jingla politik jongki kisim kamtam hajain tia kisim advantage hakan ni kajing tang kan kajing tu kim don di kiwi patki isu te tang akan ni kajing du pula politik council kumba ong menne bal ajan ke election MBC tolong kisu kwa ban peni supaya ba bagi ki jaj ban riu nak kata kajing du tengah ngapat ngasutu la ta ikan no kanu la ki kimde ban sulit peni tang council ba bagi kwa ban yo tulok kede ban Thailand kede ban ai pressure state government ke cuba mental ada ka share ke ni kadang dan sanpol republik kuro kede ban ya ai pressure state government ke ban pelaj borak betul te makipat ya kata kim dan bor kim dan i ban dikran sa government kisulit sengap siang tak no kin yo menta benar tang ita kelati belajar laj sesa pelik peti ibat style oh la jan yo tulok kinang lagi ni